Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. So kuri uyu munsi tugiye kugarukana n'indirimbo nziza cyane imaze kujya hanze, ni indirimbo y'umuhanzi bita Juno Kizigenza ari kumwe na Ruti Joel, ni indirimbo bita Mariza wanjye. So ni indirimbo nziza cyane yamaze kujya kuri platform zose z'umuhanzi Juno Kizigenza, kuri Audiomack, Boomplay, Spotify, YouTube. So ni indirimbo nziza cyane ifite amashusho meza cyane, indirimbo imeze neza kabisa, yamaze gusakara ku mbuga nkoranyambaga. So ni indirimbo yanditswe na Juno Kizigenza na Ruti Joel, of course birumvikana. Ni indirimbo ya directinze n'uwitwa Regis, yakozwe n'umuproducer bita Compressor. So hari n'abandi benshi cyane uwitwa Juno Kizigenza yagiye amentioninga, bagiye bamufasha kugira ngo ino ndirimbo bayiproducinge irangire neza cyane. Mujye muri caption yabyo muraza kubibona. So ni indirimbo bita Mariza wanjye, ni indirimbo y'urukundo. Anjye namaze kuyumva, ni indirimbo imeze neza kabisa, ifite n'amashusho meza cyane yamaze kugera kuri YouTube. So umuhanzi bita Juno Kizigenza yari amaze hafi amezi 11 ateretse indirimbo nziza cyane bita Shenge hanze, imaze kurebwa na 6,700,000. So n'igitangaza muri kuyibona, yakoranye na Kenny Solo na Bruce Melody na za Yaraje. So n'izindi ndirimbo nyinshi cyane urimo muragenda mubibona, ndi no kubibereka kuri platform ya YouTube y'uwitwa Juno Kizigenza. So mwibuke ko na Juno Kizigenza yanateretse album nziza cyane yise Yaraje. So ni album nziza cyane yabaye successful, iriho ba Butera Knowless, iriho ba King James, so iriho n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye. So na hano tuzaye tuganira indirimbo nziza z'abanyarwanda ziri trendy kandi zigezweho. Urumva ni imyidagaduro, ntago haburamo indirimbo z'abanyarwanda zimeze neza, zifite umwimerere. So ubwo ni Juno Kizigenza, ni indirimbo nziza cyane bita Mariza wanjye ari kumwe na Ruti Joel. So nagira ngo ino ndirimbo mugende muyirebe, muyisharinge, munayereka n'abandi bantu, ikomeze izamuke byatari. So ni indirimbo yakozwe na Compressor, urumva nabwiye ko yanditswe na Juno Kizigenza ndetse na Ruti Joel cyane cyane. So twe tubazanamo n'aka gace ko kuvuga indirimbo ziri trend kandi zigezwe kandi nziza cyane. So amakuru nakagaruka ni kuri Kabera series ndetse na CB Empire Entertainment, ni amakuru azaba agezweho. So ni indirimbo nziza cyane na Juno Kizigenza na Ruti Joel, mugende muyirebe, munayisharinge. Turi kumwe, ciao ciao.